عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، حضرات السادة، الكل يعلم ما يجري في جزر القمر على يد الظالم القاتل الفاجر المنافق عثمان غزالي، الذي دمر استقرار جزر القمر وقتل الشباب خاصة وشعب القمر وسرق أموالهم ونهب حقوقهم، وتشرد السياسيون بعضهم في السجون وبعضهم في الخارج. ثم الآن ينتقم إلى العبادة بعد أن دمر العادات والتقاليد جمهورية القمر المتحدة، ونحن نسميها جزر القمر الاتحادية الإسلامية. فغدا هذا المجرم، هذا القاتل، هذا السفاح عثمان غزالي قرر استبدال أوقات الصلاة الجمعة، ونحن كقمريين نحترم هذا اليوم، هذا العيد الأسبوع، يوم الجمعة المبارك. نترك العمل كما أمرنا الله سبحانه وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فهذا المنافق لا أعرف أو لا أعلم أين أخذ كعادته أموال لكي يدمر الدين في جزر القمر. وغدا سنرى إذا كان في جزر القمر خطباء أو علماء سيقف بجانب الدين وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الله سبحانه وتعالى. أول حاجة سنتحدث، فهل سنترك هذا المجرم مع أصدقائه أو مجرميه يدمر بعد أن دمر جزر القمر، الآن يأخذ الدين ويلعب به، أم لا؟ أو سنقف للدفاع ديننا ووطننا وحقوقنا؟ هذا ما سنعلم باللغة القمري وغدا بمشيئة الرحمن. Chers compatriotes, vous êtes tous au courant de ce qui se passe dans notre pays. Ça fait quasiment 8 ans ou 7 ans que le criminel Azali Assoumani a pris notre pays en otage, qui ne fait que tuer, voler, détourner, emprisonner, torturer, mentir, gaspiller. Et là, la population comorienne se trouve dans la merde. Peuple affamé, malade, ignorant, dans le sombre, assoiffé, tout ça à cause de ce voyou avec ses bandits. Alors, que devons-nous faire? C'est de nous laisser tuer, emprisonner, sortir dans notre pays, rester comme ça, sans bouger, voir nos enfants écrasés, les autres emprisonnés, les autres quitter notre territoire pour se fuir, pour survivre. Nous sommes d'accord de cette situation où il est temps qu'on se réveille, il est temps qu'on dit non à ces mafieux. C'est la raison pour laquelle je dois vous montrer la situation de notre pays et ce qu'il faut faire à partir de demain, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais
nous n'allons jamais pardonner les criminels, les complices de ces crimes, de ces assassinats, de ces détournements qui fait que les Comoriens aujourd'hui sont détruits, sont massacrés, sont assassinés par ces voyous à cause des aides de ces voyous d'État qui soutiennent ce voyou comorien nommé Azali Assoumani. Kwezi watukufu, leo tibali ya makarata sitanu mje mwone nguvu wao wa Komori. Nguvu wao wa Komori. Wala wafikiri wavuku jana. Kabli ya gasi wandu mengomina na mwejapo na renge quelques secondes haina mdu ya beshe wandu hahe watengelewa one babala eijaude ya mzimba pale. Eijaude ya mzimba pale nga mwabioni na mpiblie na mpartage haraka. Na mpiblie mpartage banga boza nyumeni banu mjoziwo na bale o tila u imprimer ndongo ni mwere nizo banu bale nga bwafera. Kwa na ulala yani kwa na ulala. Na miyehemba biza dhahabu za na mtibe ngama mzisise mtre sumu na mtaheze sumu za mapo humzito malahoni ba ezala zimuzi jiri maudu wajo jirambuwa anti maudu. Na mpartage na mpiblie banga manzo wandu wanjie waone ngamu mshukurioniyo tipia hauka kabatu jusuguti ya mianogo nujuanza ya bitembano gongu tujuambata wende za hubo uti wanukuti na karte na izotiko mwabianizo. Khasirtum dunia walam tarabahu al-akhirah. Ima journalista wa Komori kamjedo fanyeze nda upaswe ujuanza filmero kwa sasa kweli kuna uhundra mwanashe wangu shimeji wangu ngawe na fami ngawe na jaujao gono Mwenyezi Mungu wajalia hulapize maopoza na banu maopoza wa utilo walona nza wa wote wa utilo ulili wa wote wa utilo wanzo ezi wa wote wa utilo wanzo jao kujahunda hunu kujahunda hula oandruma walwe yabo wadazao na mwisheze mchukanza mwabieni bantu banga manzo ritimizi jana ngo wakati yona alisomnikaneze habari bale ngabo nouvelle boika yao izogeze jo wajusamo. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mtukufu fundi mbaye garadi sao kabati tabu banga mjo partage mwapare wajiwa doridunga wa ala barakatillah ina msali mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Kwezi watukufu ngabo baya zero la jiri e makatirilo nayo yana. Ngabo baya zero la jiri e makatirilo nayo yana. Ega nyabo kwezi watukufu radise hau. Kundi mbahabeke radise bawede msei. Ngabo baya la jiri e makatirilo nayo yana. Ngabo baya hauka na mumpare mufti wa hanyu yaje na mumpare zambwane de jimbo na para yaje mufti. Mufti etampoya he itrishelwa etampoya mufti itrishelwa hasiba bu des affaires za he juma ti parisese habari zonti pia ti imprimer bo watukufu. Ezilio no una haramu ne lebaya lilio guse ministre de la justice ne za he juma ne maulama upia bo watukufu. Ega mwana kamtuona oandrualo ministeri wa rere azo oandrualo ministeri wa nere yezi habari zinu pia no msachacha no dari ifta itazinu pia vanu ntoka imprime jau shabu tuto imprime yankulo ribo watukufu abenge izo desamado ezadunga haringa botajiri shabale matajiri wa Komoro wenji wala mafia uparo pashish omjini nyuma zaha waodo wakaurengeze mali za hao waniko wandu no ilie greve iti continue monti ngabo tajiri uparo hashimo hao bangwa kuni waodo wakaurengeze mali waniko wandu ngamjwao shemiri ukaweto kabede mnamba wazalibo watukufu wandu wao isa warambulwa kamonao zijire Komori ngabo tijina da city jidondo bimzwani waodo wandu wika yao wahimilia azali yangamizwa Komori bon wodo pale u usikwacha na wakomori wa Zambe mwanamsho wangu mtukufu Fatima Mzee Saidi Mwenyezi Mungu yajo humlibanje bahun dunia ni na akhira afanya mna video wa dakika 10 ubuna tahu mna video wa dakika 10 wa ubuna tahu mwanamsho wangu Fatima
Abonge watukufu. Ezi habari za jiri baada ya mwaba fahari ezi organiza mbao zini kesina mradi. Kabati problem. Ezi habari nizamba ao kesina mradi. Emna rogo wa grevu ya mazofera hamna riali. Ewe zabari watu wenda hadisi dawa na Ministry de Finance ezi nugo za kazakifu. Ekeze nugo ngizi wanyangu. Mna rogo wa mna grevu wa mafiti wa usema zofera ema na mtufanya jena mna mkufanya ranzi hali mwa wapara mwaja mwambia ukane mazofere ukonga bo Ministry de Finance ema na mtufanya ya wapara ya jayamba ziale boti rihadisi nga manzo mnikwa hindi mawanika ema ni alelo na mjikonsantre muishie bo mwana mchwangu mtukufu matamrabu wa Kasimu mrenteze nyamba nene zengafa na mjikonsantre muishie na bao ba oabushi oitwe yale je atantete mwatange hamangu gutori ndinda ba hinga manzo mjikonsantre mwishezo na ba umlawe zengava ne mitulu ba wao ngwatapalao hauka zila wadonda warendwa ngeoni kweze robo kume kezina kauchirilo na mumone njomba keta watile balubosi na mwone njomba tu Kawiri mshukuriani Fatiwa mambani wema Fatiwa chibi wa Sofi Bamufanyandro Wamakubali rijari hadisi Fatiwa Namlishilie ransi Namlishilie The Bluetooth device is Fatiwa chibi wa Sofi Rimpeshilan maraba Namkeda siri keda Natajale kebale mbasiri kejamenye hana Andango fursoyi Namishie Leo Edela blumunu Egrevu Yahisa yo wajibu limakumpanyeni limberilieni limtundeni jinamna kanyi wajibu ya kujibu yala masharti la ishilana da sina abongeye andango furso yinu ya ndani tigankon tapi na mina secrétaire général du gouvernement hambishilani marhaba hashukuria bani mwagieni ka hambishilani marhaba namna esprit ya dialogue Mwaibadia mchavano. Rimshukuria ni Sofi Fatiwa jibi wa Sofi wa makubali mticho Musa na mbaba hae. Fatiwa ngelefana furaha Sofi ha. La mtulilie bara. Eba ateke mbaza siri kezi jamenye habala chana buwa tukufu. Abunga mjo. Washindishila. Namtulilie mwone ba boraha. Ya boraha. Na boraha. Na mime mwone buwa tukufu. Na mime mwone za jiri. Na mime mwone izo wekado za jiri watukufu. Wajirambu wao pia za kado ziliyo. Kamonao? Kamonao o wakati ya kamnono babi choi. Na mwone. Ndo wakati Emilio ya disori. Ilade ya mwiso ila. Ilade ya mwiso. Randibala salam taka. Salam taka. Abuge watukufu na mimeni mwone senimanu eza kado za jiri. Mono belu Fatiwa mambadu bari mshukuriani wa mazofera. Maraba meji ba mkubali jeri ifanye dialogu ezirugo zibirindo abongari mshukuriaoni. Ewa ujibi waso afita wanu na maoni. Wawapara jana ngwa uhama. Weimna grevu wa mazofera watojo paroba siwalewa hadisi. Haya. Sainu. Ngwa uhama. Ministri de l'Intérieur, wahe defense, wahe finance, pia tawanu. Tawanu jana. Ewe ndo bia wabe haboko kabati mrulo komori ya para grevu. Ewe ndo bia wasiso parenu wanu pia ne mabunjilio wanu wabalese biyo wade hunu. Ewe ndo bia wasiso pareni wandu wanu. Ewe ndo bia wasiso pareni wandu wanu. Namnabie dati. Kabati mrulo komori ya wasisa. Eba no le bunjilio linu lamba grevu ya Ministre de l'Intérieur ya bidia to wapara. Ezi inu dobi. Harara inu zabari.
waleje hata wajua hizo warede umwisoha ukurubia yani ukurubia umwisoha ukurubia yani ukurubia ani madisize ni tabari bale ngabo ngoza mpimi anzweni mabiyeni ngamona o zero kosini amadisizo ni monese ni monento inu de fatawa ya husu ejuma ana Fakhruddin كخريج كلية الدعوة الإسلامية والثقافة بجامعة الأزهر الشريف بمدينة القاهرة بعد مرياتيميزي misomo yahe hu Universite Azhari harume kulia ya da'wa ne dini yabonga miwahambaza no gozino jeni mabiyani ile lwe dini banja kauzinji hako shanga wamfera haukema fundi walo komo orine makhatibu kwa tiradhi abongo usikoma udu ngefwe sankule ezabili mufti etampoya hibwa hauka mufti eshongasha hahe shaka tiradhi ejuma ideplacewa halafu ministre de l'intérieur ay ministre des affaires islamiques wahibe tampoya asatir wahibe tampo vanu ikazo vanu yaukana e decrein na mone vanu e decrein yongi est différent na yin namdwa ngaleze tampo nezerongo zifanyishi hao giyo différent namdwa ngaliandro ezendini izimi na mone pia tiziparisa ezefatawa imani msobene shizunguranzi La seconde fois, il a pris le Adhour alors que le nombre de temps la veille, c'est-à-dire que il est donc conforme au présent organisé des prêches de vendredi, Khoutuba, à partir de 13h. Ganzao Oandouan Wadiseze Juma Randi Saya Foukar, à partir de 13h. À la fois, Diokana de leur horaire intervenant le prière de l'entrée des temps de coranique, la prière de Adhour est avant celui de la prière de l'Ansir. Emhemu et Adhouri neike avaya et l'Ansir. Afin de permettre aux agents de l'administration publique de remplir l'heure obligatoire de la prière du vendredi conformément aux prescriptions islamiques, l'horaire de celle-ci est organisé comme suit. Oliho ngaranza wandrua wahiwa swalize juma ngari organiseo ezilere namnaï. Premier appel de la prière al-adhan au moment de la rentrée de l'heure yonge yandisa wakati ujonjia directement waheya tuhuri halafu yandisa ukana traduction du prêche en langue comorienne ngamjwa andisa e fasiria he hutuba ijoka hambeshi arabu helu hayashi komori haruma midi 30. Haya, montez sur le mimbar et khatibungu johayo mimbarini au début du prêche khutba à 13h. Haruma Safkar. Début de la prière à 13h15. Et mon gamushiao. Yabo randi Safkar daka kumenanza nuba si de hutuba. Sazinu zikazwa abantu kama nzo monendo. Eke mmono namnifanyie signe. Kenga mmona ndo namnifanyie signe. Ndizo wa decide shema khatibu na mufti kwa jakubali. Enga mona ukamtuona na mnambie kenga mona. Sijamdo amba ni kause ni timbize ni kause. Tsainu na mangalia ndo. Halafu ikazi wa banu ya ukana Sheikh Aboubakr Sayed Abdullah Jamalul président du conseil du Fatawa, Grand Mufti Tsainu. Na mangali wa tukufu. Haya. Ya sharabu Tsainu inde namna ya anti haya. Tsainu wa. Anti wa indiban. Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulullah sallallahu alaihi nahnu darul ifta al-khamar ahli bi ta'ati Allah wa ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhahaba jumhur al-ulama min al-hanafiyya wal-malikiyya wash-shafi'iyya abasa ngwambwe ema ulama u ema imam mushi wenji wa hao wa Hanafi na Maliki na Shafi'i sawa nubana na bo hamba nyuru ya Shafi'i basi ebanu Hanafi ngojo mtebo hariza bari basalelo wakaza darul ifta'i omusizoni waja wakaza hunutena.
nde sharabu hotimu raisi majlis alafu hakaze zilera za husuye swala وكان الأذان عند دخول الوقت نعم جو دين وقت وجون جو وقت ترجمة الخطبة إلى اللغة العربية نعم جو ترادويزه خطبة يكي كوموري هروما ميدي 30 خطيبون جو منبريني هروما 13 وأداء صلاة الجمعة هروما 13:15 ونحن نحث المسلمين في بلاد نسيغ رمبيا الشيخ أبو بكر التامبو تاينو ندابيدي شيلي زهيلا سيها إذا نانزوم جويرا نزيبوا كوموري بانكا بروكوزا مهمو نانزوا كوموري وجوه eze fatawa zinu gizo different remada tirezenongo inu ngabo ya kazwa de 30 na zinu ibidi wa wafikiane immédiatement zero na mone enamno onti et nganzu ya ndisendi le présent arrêt il prend effet à compter du 3 octobre randima udu ndabantu randima udu ngeanzawo ejuma ipula penalty be hoyo e maimamune makatibu wa haraj mufti maudunga bajoka usadzaha haruwe miji ya hatu mjina uvi ujoka ukubali wa ishilie le kafiri linu la ukajeli de place halafu oyi kamona winu waide waziri waide ministiri waheze habari za kisilamu soyi ministri waheze habari za kisilamu inde tampo ya hai siyo ikazwa hiyo sha wahibi ye tampo yo paro afanamada sayo ngabi ya kazwa leve sayinuba na mwanendu afani amada bahibano ngeka mjua weleza haliliyo ngeka mjua le baliliyo mufti katutsa hasha aswazamvu ngemkinishi hao ya ukana mkinike etampo ya hii bwana muone tampo ya sayubo komori wazibi wande wakausinye no ilizi traduiselo azitolwa shaye owandu wamba ukaja karabi owandu wamba ukaja karabi bwa komori izana tani mwambieni baba ngamdailio wa komori banu shaba sanga mwelezoneza hedi ni bone dana zisoma ndwamba wa atiu Allah wa atiu Rasul kajamba wa atiu ulil amr hamba wa atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amr rea parenda shioni e atu parenda shioni ngujwelewa izo ntuhamba abana abasa kojambia parenda shioni mufti akaurongo hamba ekanga bo dharuri wandujwa utengeza nezi mwa akaurongo wa harumwe Qur'ani hamba ukana utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimi as-salat inna as-salata tanha al-fahsha'i wal munkar ngabo mahala mru jamba ukana wa aqimi as-salat inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta yengio na wakati special kalelo mruha inde haswale juma safkare sanani nela nsiringio sa shenda abungo tuka wahiende yale mbahindu ngotuka wahiende ya vumwe ngotuka ala hazini ngotuka wahiende ya vumwe ya je ya prepare mru ufanyo hazimoro nino hao fumbuni mru ufanyo hazimoro nino hao aro hazini saa 6 ngomjua wetabu ya magari ngamjua weze parembi hizo ngotukanza ende ya ile pasiziwa ya lemba hindu ya juende ya swali hende ya swali ngotuka wahela ansuri ya hejuma dharuri iliyo hindi mwambawe ya ukana iyo yokiri ukanga manzo mfanye bahasi Mwenyezi Mungu habana mrente hazi ekelera ija awelera ya swala izo ngabo fadhila ndo azitahe yabonyi mafunti mjoka wishtuile kafiri linu ele mushiriki na nyinga mjoka ngushiriki ngamjoka ngena walimu ele ranzima wezile razili zahe juma manzo mzenjeze mtengezela ansuriyo ekamna jo uzenjeza informanti wandu adoro hasa nane no juma wandu wa respecte auka informanti kapata tamarugo ili oli auro hasa sa sita na waro isafkare sana ni sashin shanga manzo mpuse juma mudema itanganya ni lansuri na mtu akana rwanzo ndaru mwebada abonga manzo ndo joma ntina wahi juma ntina wahi bati yomola wazini ngebidio na ele ranzi ngebidio ni ji parfume ni vainguo nche manede na dinde abo izo accident ndo videzo ko fanyishika abenge bo mufti wamba
ezengo zinizo tinjema ujauri do abakana yo kirisha iyo deke ngabo dharuri ngabo sikiloni au basita haka rona ngejozi alera kada anaritegeze papi babo tujonga sarmo wakati shanga mprivilege o informanti wanruende arume twara abuno mlo she juma na mwisasanya yana mwihati na mwideplacer juma shaka mtu deplacer informanti on fumbili informanti na fumbili kasi na rukwenda wandu watu wandu malahoni na wati mtana hapo kwa jioni ngojo njada hone mfu shanga mprepare o haina fundi haina khatibu maudu eshe jihadi na mtaubo hariba maudu eshe jihadi ngeshiwa naone mafundi sheo winji wamba karina ujwa u respecte parce que wanu garendora ansu Mwenyezi Mungu baada ya hapo ngamjo shokana ya tele ansu ngejodo kapo maharibi ngajodo kapo la ensha azali hanga mize mila azali hamuliliani hamdendeni wamezi hamdendeni wanafiki lelo ndizongo ambora nzima udu gelazimu yo ejuma ido swadiwa iwe shamduka na ujwa uroha wala ti paro msima samahani namnisami apoge hapo ranziro usiku wa mautu gari joka uona ukabanuka sina mafundi au banuka sina wanukata mafundi ejuma rambo ikemrende jumani na kabula abonge na faida zinji ya zihunda ilade mano wababa hatu wakujwa wajirengeza ranzi wotasi wa asubuhi wando mo jumani banenge silabori rumauni wanafiki kaula zima juma wandu atido fanya hasi banda asira banti ya kisilamu abo fasira idanudi ya liswalati yo kuna ka urosa ndumbiyo ngondo wakaze hazi moroni yode capitali kuja decentralize nti ya hatu yode mbabiza meriza wamezi mazikaza hiyo sheba bizano kupiangizwa moroni yabo ndo bi utuka uka moroni ngwanzu ya swale juma fumbuni ya rohe hazini saa 6 ya tukanza yala wende ataende hivyo bahanu we magari mabisi yawe magari ya ndo mjini hao yendao na parembi abungu tofanya le raho enda hiyo abo safukari sainji yabo yengo tukawiyela sanda ya vai sanda ibo malaba nyuma ka ufanye kazi zeno kazini emja kanyima chui panapa hamranganye nti mrende wa wandu wa mmarende wa mezi mmarende wa dalilifu mmarende wa nafiki abanga manzo mwedema dotezane dini hatu maudude njo uone miji ya kikomoru kainu miji ya mafahavadu awinu miji ya rati anti wada hubuli ya bae juma inu rati daya hanyu mka wifanya wala ilolo hafanya pao hende hafanya tipi ya wandoka uzipanga abasa mrungo sojoka hujabanu direkte ya jea kaze ukanangu fanyo chao basi ya daya dakika 15 inu mparo yuona ndao basi raili kamja revolte usojo mangabizani zinu wandu walo ministère de affaires islamiques do anere azu ya ukana bofundi fa ngadi tambi hawa ngaleze rugozi jirisi wa opadu angalemba tampo ya mufutitsa yo ngabo amba witinda esha ina hali mriamba asometi ya Kiarabu kadajikane tampo yitu aina hali witinda tampo yinu witinda bo wakomori aina hali ebanu lizo zahambo mafundeni ujohara yabo kana udoni kwe mnazula banu kali jwa opia zijiriho bo pano shari farikisha nanyi dabo mahimili ya kafiri la rahitwa lihidao lidara uyo lifanywe shirki izwede za tongeza ramaniani iriwano nanyi rikau manzani hamnyezi Mungu karijomana nanyi hamnyezi Mungu bahi uo mji wa kishenzi o mji ujo ukubali maudu wendo wa bwana mswale chumabao azali hamba chao na mdugezo mnyezi Mungu ya hamba mrenti wadharul bai'a dhalikum khairul lakum nkunum tala na mdunge ekemsa mswali game jemu mrejei harumeze hazizo ngamjoto zirejei mfomata au mfumbira au mfumdaru she juma iyo keja kaulazimu mfanya hazi hau prepara kwa kuna ujua wenda juma ni nawe ngawe mchafu ngawe na kudi ngawe na majifiri ngawe na kuba ngawe na zizo ntipe kuna ujua wendo jumani awinge bidiyo bo wala hazini wendo wanu mbacha yule bahintu uyele uvaile va ujemala uji parfume nga wendo jumani ejawa utitao sheka mrunga nzo yake moroni aunge fumbuna unge mitame hulingwa nzo yendo mjini hao ya ngodo ya himivala ya linde bagari ya pashi yende hata tukawaswili na parembi na hizo wandu wa wenji wasingani yao mdo ya hunde bagari ya pashi kaja shinda ya pashi ya himivala hata basi halafu pashi ya ngodo ya hundu isa kwa mbarini engo tukawiyela sanda ya vae sanda hiviendo jumani sanda abona mnambie bana emi chini hanyu kanyi pre mnyamizi watena haruma ibada aunga mabao la ngebidiyo wandu waone seukana haina mji
haina alimu ujokubali ngamjua wallahi winjwa he mafundi kwa tipre akongwa jokana yodo aruri de ko tongeza wandu de place ndrongo haurele ya ngabo mjufumo ulo yabo ni ujoda bongo to pasha itwa banjia mro yabo ngabo sikiloni yabo ujodo baba pasa mvuange nyao swafi andwa abona riziemba biba tujonga sarumo wakati sha enyi wandu mwaba eke elera ngiyo na mshie saa sita usa unaro swale juma abo usa ubirwa ne juma aboge bide uswale ya dhuri jawa utija ukwezi watukufu hwende bala saa sita wanusu wandu isa swale juma abo hwende bala usa ulate juma ngiyabo ngamodo maipuwe mudo ikaza safukare sana nesa sheda iyo mba hindubo ko ikawulazimu uranzisara rusane owenje wandisho vaye wandu bo jumani wababa hatulijua ukawondo jumani ranzisara rusane satana wandu wabezwa kawala wo hazini satana wawaswili waele wajirengeza wendo jumani abunge yabo zenugo izo gelazimio mielewe ya ukana haina kati wallahi timambia ni ukana walimu wanu ne majinu wadungo swalite watu zene wambia mdu yanyalie Qur'ani yarenge damu yanjio mshana nina msohafu ya ute mro plus ngofanyo zaha maji plus yo kama bala zeno zarengele yode yabakisha azalia basa puwe juma wado swali juma ya mafiti wenji kwa na wahi waele kwa na wahi watawaze wajo unuka vushe ngono mwanzo aratrape juma izo tabia ndazibizo urgence ili juma ya uka ripuwe rifanye bahazi sane satana tasasita hindi zinti desizio za azali yande makafiri ne mafujari tihale banu ngabo ambao yakana banu isa hasinye discretement yakana wanawashe kwa jojo lola wanawashe wanaume wajodo amadizo dezazi za hao ya mwiso jizienda kambeze ndaboba kemajidada rijibwa safera narago arichikuria ilangwa bomoni kana ngamjomba jausha ezilomoni tulidia iyo hamada hunu wanugwani kaweze ntizoze armo wadoanga misema Palestina na opia shamoni wabokana manusi singasi garemao zenkode yafanya shabala ngo zilwa jizilo bafuni zila piège abonge banazali inti decision ya hahe yabona mwene mufti wo yaukana ekemru hwendo rate enge juma ngiyo safkar aungiyo saa sita narabengiyo saa sita atanda jori salamu juma abo ujo jabala haisahara te juma kajaunde zefadila za juma abo ne uswale ya dhuhuri yo uswale ya dhuhuri delera ila yo atemra jori salam usaura te juma abo na mswale ya dhuhuri ngenga mwendao marenge juma mwende mwa ihezeyo baharinga manzo ndo abaki wafanye hazi hazi nubo ko information wangu waenda hazini emana mtho wenjeze zilera ndo ko information kabati ndogo zabini zilo muhimu information kabati thawabu ndo jozi lata eko ndo sale ya dhuhuri saa sita usafukari shanga manzo mdeplacer juma ili wanrwa homoroha wake kwa shindi waswale juma nezedo ngiyabo wewe udungu anza wenda wezina no mijini yabo ngo chuka ulasanda hivi o wanrwa rudi wende bahi na mmoneze kitasi zinu wa Komori ekemdu angalize nimero zila wao zifata wazili namdu angali inu ilawa le 39 2025 inni de dari al-ifta ya muftiya saynuban tahdid waqti salati al-jum'a wakati wa hi sala inu ilawa le 20 septembre comme on zirizit Oide Afani Amada Bakari, ministre des Affaires islamiques. Inu ça inu il a le 25 le 25 septembre 2025. Pour nous jaire mata pour le 20. Ngababa itampo ya mufti wallahi ngababa uyihiba ngamona parce que mufti yamba ashova ntisiza jinji sile muhambanda abona mafiti shaizo tiza mpimbo abungia abo abasayi haina mjia abasainu ejuma namnambie bana enganyi prem swale juma wakati azali anzao aunga mswalie juma elera Mwenyezi Mungu yamba iswaliwa na mtume ekedelera Mwenyezi Mungu yamba iswaliwa idhanu ya lisalati min yawmil juma fasau ila dhikrillah na mwele mafungu wa Mwenyezi Mungu na mbaemba bizanuko za hanga zanda liko mwele unuko tihazi evani zinu hazida zibibzika za les horaires de travail les horaires
iyo ma directeur wale abongo tukwenda ofia rumeze lukandane ze restaurant ze indi disile iho neze hotel onda wanga mila iho fa iho fiombi kuja paro ila biro da hoda doma na yao eze mfomoti ezi ile raizo pia kamna jo nje za 30 minutes hunu no marante juma wandu waswalelera abunge bana mnambie bana emiji ya hanyunga nyi premishili ya azali aunga mshili ya Mwenyezi Mungu bo mafundi ukanyira mkwamba ukana la akhafu lauma talaim comme tout l'homme kati Mwenyezi Mungu basi na mnambie jonjia ni mwambieni situation iliyo ezajiri usiku jana leleje shine ministère na ezajiri ilirijo ulindi usiku kama udezi joka ushelewa ba toujours owandu wanu walembelea ngani pre ni wandu emisihiri ya Komori ngamwishilia azalina belu na mufti paraki au ngamwishilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ane mtume wa hai na mnikele jawabu yabo njo mwabiani ezaho wandu wakawenda wanikoze robo kume ni wandu walone harara ezenogo zajiri haruma eti. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Ewa ikoni ngamjo swale jumelera azali yanzao au ngamjo swale lera Mwenyezi Mungu yamba iswaliwa ngam privilegio informanti wandu warohesa sita shejuma wandu warohesa watena saa sita zombili awe juma ngiyo sawa informanti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Uwo msiba mziro wa Komori. Izo lizo na kanzani mwambieni abonge ni wanazita na mlomi jini na mtulidie na zilo usiku wa maudu mlindie ba ngabo misihiri minji emaka tuibu nema imamu na mafundi wenji wamba embabi yinu garjo swale juma ilera ribidiri swali embabi yinu garjo swali yue juma elera ela zimuri swali shakari na udunga mru ya jiari menyele edini nekena izwe ya rafanya nekena izwe ya hamba rafanya she safara lelo karna bude place edini natawende zahe be mfomoti yani mfomoti na mwede mjini hanyu na kabula mwede mazine mstere hineze mfumbili she juma na risasanya wenji kwa na uhiwa swali haukanga watu homoro homo azini kwa watu fanya chao izo megoni mweze nuko zione sawa emana mtu urenge juma mama watu wafanya hazi mfomoti marante juma hindi abasa mfomoti yokarsina nuko zofanya demba twarabu iruko kwa mijini na tayo abasa ketiloka demba din gena unafanya hazi mfomoti juma ikefete ja Egypt janti ziroje emana tutofanya namna hiyo ekakweli na basi maisilamu na mwishilie mwana mshuhangu weizo ya zamba usiku wa lelo watukufu mwishilie Fatima Mzee Saidi wei mzali ya rengwa enda ya roti enda ya kaufungwa sha Mwenyezi Mungu ujo mfatu na mwishe hizo ambao wana bo watate ya mtona ndo mzifiro ketilo kumbi hata bwana hanywa bako joto olwa senyanti ni takufini na wala kabati udiso. Inna lillahi na mwishilie mwana mshuhangu Bon, assalamu alaikum ya jama. Video ya raru inu ya avantasi inu ya kumba. Mana tuko sana itama Isheni Abdalla parce que nitujua ki étant donné que ngami représentante wa Facebook FM qui a voté katika neutre au partisan. Tukafanya video inu, afanya video inu leo nambie mwanama Fahardinu kana nganuno si jitadi usifanya onga nune kumba wana ongo juu onga hadisi wa privé chaque tinona na ranga mrungu banu parce que en fait et traumatisme ya touché mtzahangu na mjumbangu mzalo mvura ngwa joishe video inu kaongwa junda o mjini Dijon makatira Lonayan kawo kwa tutawanishi ni rungwe bahanu baike tsanzi hamdu zangu ngujana bakane bala hanza hindi parce que yoso mabaike ka tushelewa she yoso ngwan terrorizo hata tushida na
na rongo harmwe kumbasha wanunja abandone kumba jana tikantiban tikaangalia zi video ikaondeza fanya hapia bunakana fungwa tsono video ya mwanama mwanasho wangu ubedila mshangama akahamba ukana haunda faransa shaka udenosi arrestation yangu ya majan yakahamba ukana ati procureur ti gendarme ti ndo bon tipa kwa jaka ujua kana pourquoi kana rengo tangalia mshangama tangalia video za tulokana inde video kwa kajali janini aretewa tsohana na dablo tanjawa parisa tsiangalia ngabutsa inu ya Kulthumi parce que njaka udosha nangala shajana tikaangalia pia zitemwanyaji alhamdulillah rabbil alamin njaona bangu kao ya negative wa miju amwe personality yangu simshukrani pia marhaba ni mabenikana antuka hunu wa Komori hunu rijarife shahunu kardijar kanemu shamduka dambia Mwenyezi Mungu ndabo mimi sina paruka pro belu yeye nazijue tizamba anzambu belu haja hunu juzi wa Komori shahunu kabati daula haki sababu na fardinu ngomanga belu haja hunu juzi harungwa telefoni dinamdi kao mbaba huo mwanaidi mwanama lumanos kungulishinda nguludwa temwanye mbaba haka haja funguni haja kauniona hadungana na watu hararu rawa harambaza haja kauniona babangu kangu konti bitori bana babangu mjomba wangu bahi belo akaurungwa dene mzee huo kaja jua kana wala audiwahi haula prowahi hamambio halali yo hamambio shambriali yo baba bomba jina hamadani. Donc tout ça pour dire que tabati sami belu parce que afanya orgueil et o malakantia hula kaja kwa nifunga bati fumundu kaja nifunga mandili mshanga mahamba bati unda tita bombi kaja nifunga bati unda ti paswa kesi shaka kwa nifunga parce que ani muyengo parce que ntujibwa nzunga fanya parce que ntsindae c'est tout. Donc mdu afanya nongoza hello stona hata tete woti mdu ka mdu mtudorenga heni gada makana ngani ngobir ngo utikata hande bobirkana tika ujuma hala wakaya le prefet aparaima watangazaji hamba kango uhunu wajohoni matangazaji wanipara wanambi shantila jana wetu samihe shantu samihe zongo sifani hao walanti indifferent zongo sifani wa mwansi hatu na Mwenyezi Mungu mtujalia wa Komori mwone haya mwitilize ze proverbe zikaongizo positifu mdamba ukana mwana ya utina uhubirenya ulio mdamba kana haluza marako ende tranga nsuwa na ndukao wajorongoziwa jelifa hardini ya mdogo zaoni hata mshinde mkensi ngamono izibiro Maroko ngamono izibiro Madagaskari ngamono bumongo juu hatu Maroko ihondo ndani hatu renshu santi pesa wa Komori itoka hari hata haba hake tushina hata ya impulseni zevokali fahadini azisambaza yabo pia watu nzima ya mtani marabi hama juhamba kana c'est pas possible amari mtsahau ndoka uono ntoka ndehelo ntoka nongozifana hizo bakomo na mone haya na mjisikinie bamane hilizungu hamba hono sisiro jomba singar lao mba hindu umtsanangar lao umasungar lao bu ata premidi gar guteo nyinyi bae mtufanya hama mfu hanusi kufahadini mtu jamu denu wananya na badrudina ujomu ni sal par A plus B ukana on vaut mieux que ça wawa sisi jamu kabati justice kabati hazi kabati shahula kabati ndongo kabati mrudiso mwana juzi fahardini hajuse arme haito pareni bakomo ingamlido hindi kajabari mwana utinavubilenya bangarinda hindi gari kozao na mzio jamudorambia amplifekanga mkozao na mjito mamiga mkozao ena mje bako mwebura hajamrende eboso abahuna fana na Shamwini na Farhani na Samia na bisharabu hajamfanya mia bumatiniwa ndabisha bumatiniwa ibi mahajarabu na jayabo na kabja nifanya shule mwana hangu na rangwa nafungwa imanza shonga mzima yatojuha
ya jabu gendarmerie jambaka na mpule mwa mshatundu shondu pia kwa baka na mlibere Fatima de diaspora la obahi Ibanu sisire jawaj ye diaspora est-ce que diaspora bushini le way juha ijai ifungwe bushini juzi waka Chanfleury place des droits de l'homme jabu ko sisinga si Paris ngasi Marseille yonde heli diaspora yo kamunza idoshemeza ipuso lomoni mtushirano bushini ibanu shanu hindi mwakomori shanu hindi Enyinyi mwabakana nganyima politique bona mjabo mwabekana ngamulizana ngamudanga retraite mwende zanyu mwende malime Islamu bulie nsiyo yende bahi yende jabu bahi ala msawo wana kawono halafu ematokaria pia ngwaza hongwana shangwanzo wake bowoni kamna huona bo Salmisa kamna huona bo sfama bana kamna huona bo Barwane et compagnie Ebele hula kabati manda mwito ebele porondo la yako place de l'indépendance du jus bo fahari ola ba ola en politique ola ba on ne peut plus mais qu'est-ce qu'on doit faire et shaube khashibro et shahuja shahushija ezaura dazam ziranda zahambari rihamba shamjo bangulo sembenwani para jusana bakana kujafanya appel sanifanya appel parano pasamdo ya la mando watu siwa Pashamba la mando tufa. Nfanya pele andongo zondo simona ni ndahu. La désiré daena. Bo mana me akatusa mu collectif yangu bona kana funga na ni para porali. Ono para na baka belo Fatima uju ko fanya belo ala hu sa belu. Si para tambilwa. Ni ma journaliste. Kana la mdo fungange hunu. Shemanu ganjoni na dodunga belo dingoni bo ala rinyo timono ni nda. Comme nous n'avons pas dit que nous avons Julie Pontalba, na Guillaume, na Mathieu. Wakumuraka bondo na mawe association hatube. Shanjaona mdundo jina mkomori humya roha poro hao baki ka disku zima hao Saint-André ndo chona ya jangaro e collectif. Anjoka tiba ndo koza ngan lutte wallahi j'abandonne le combat je lutte je fais ma révolution silencieuse wallahi un jour ou l'autre ngam johoni shia wallahi ngam jo kombo wantila mais j'ai confiance en personne j'ai confiance en mon nombre wana hangu ba ndo nafanya confiance voilà Razida des relati politique wala ndulo wala Razida unafungua wode mdorenga gari ya jayo jafumuna janona juzi fahadina bando jashimeza lende mnenda ku place dai shobaki abuiza hao aya na discours sterile subhanallah msimonen badi rizalwa hui badi rizalwa harma ntimbi pourquoi na kauzala hula ala tuzala marondo jina Lai bofardini njaka fanya bahamba ndo afanye shasko fanya mbekana jabuko uni para hadisi no mbekana banunja ruha mkumbasha njuba mzadi na manyerere ngo harma traumatism kautaila anisa ndorungo abantu ngotongoni kondani bo mane ngo shule mbaba wale akajoda honya akahubala akahudepose akarungwa na belo telefoni belo hamambia hotel ne shambri akaya kaja ka ujuka na kamala katujo kala ngurungo na ennemi wahe c'est incroyable tu vois je ne sais pas janaye du Canada là au dimanche sikafika mtu kaabota bano aringro hesa mdisa mes sikafika mtu kamadela la fumbuni njeri mdongo ze shifumbuni shabai parce que yo ndo kebabye j'espère qu'un jour on te parhuo na bobeja maximum entre villageois nous rongoze Sina hude ya amani zinda bonda nikaza kana risiko gendarmerie ska de ma gendarme tikaze zindu za kaiho ti fanja ti sijao na bonto ka radio tikanti chaque un jour l'autre il faudra qu'on cause d'abna boudel entre fondonné ti usami shanja waza ti usami shanja parka d'abna parce que là il a orgueil ndo ko hirumi abana boudel amudo faransa au mission et question de bahati tsambia ti paso anama yonde sanjo kahamba selungo pia
Sani hunda apre unafungula bobelo. Ujue zinu wandenda. Kana wanifunga hula kujandenda bibai. Nana wanifungu watu mundani nungu nziro. Kao un jour ou l'autre. Wojo sijua. Nungu jala ziutabisha hata utiparusi uha. Bon, zondezi habari en espérant que manière rekana uniparabana nikazabahana. Manamsho watu woi vanuka mumona we director ifanya we yinu shabanu woi ngabo usiku naona Emmanuel Macron yaka la réunion tono mbraso nzu saha vondonga hata hende ngwambo wewe bo Macron ngo saidi yo criminel ija ha tikama bala wallahi tallah randia wikega mina nafasi manamsho hangu woi wallahi kega mina nafasi ekamba ngujo pari mitwe dati mrenge basi hele kaulilo basi na utwambia Macron ya ukajore dawo banuti la ruma feti na mainde nunu atana one Macron tumwambia ntujya mwambia je alafu mwanamshola haba uso Emmanuel Macron hamwambia pour la première fois randia ala baingeti just sita dalili njajushindo mwele utongo alafu skantani mwambia Hashimu ho bangwa andungwa juwao la duani nezenoko zahaho dawena pashish azala mbuliani msa chacha ulu ya wandu waudu wano iho minja poro monani wadatisani moneni waudu wano iho wa monani duwa kauri para warambia ukana wei Hashimu bangwa na ritiji mdu na ritiji na strino mtuwani tuo ngena pashishi ho nyuma zaha waudu wandu wanikao wanduweze maadi no ili egrevizi Shabu tikanteni mwambie ni valdeja mbukana greve la fijo labure fijo labure emana matufanya jena mna idungo ukayaranti hale hindri emana matufanya jena mna idungo ukayaranti hale hindri madaza mabulia ministre de transport au ministre de finance yale hadisi da ene mazofera umna problem wahe mazofera na wanu shawaka uchobo belo fatiwa mabali wema amshukuri yani sofizo mafanya parce que mtari hadisi greve iti continue bagarjo famaru garjo udungo ni tola Zenizo belu ya hamba hauka hajua eza jiri. Belu hajua eza jiri. Awe ngeta palao. Maudu ngarendora one mafundi wa Komori ne mahatuibu. Maudu ngarendora one mafundi wa Komori ne mahatuibu. Engwa kubalio azalibasi ya ranganye juma ya ikazelera ya nzao. Haungwa ambao risoma barembe. Omunyi bara. Karadi mdo ukana baraka. Watahabanu wanjiyeke kuna usubiti wanda wafanya Jean-Luc Mélenchon na wala. Watahabanu wanjiya wafanya audio. Hawu wafanya mna video wamba wakana na mjuriso pare nirele. Ngari mlida wanile rakada. Wajiproteje josu kila wanda watrabu mwenye baraka. Baba nuzo mungeni kufikiri azali wa 2026. Sizabanu. Ekaye ule dalona diabeti na ringedele sukaranu. Baba bisira katelewa. Tufikiri 2029 wabesengeza sasa tena azalika tunafikira ya tournage si ya 2026 si ya 2029 et kalima la réconciliation swali dohanda wanswanu ka vanu ngarendora suluhu wakabati tournage avangarendora suluhu le 17 février omyezi ngaldukela sotu wasudiho 2026 ekada ya nyibu wasili ile amekaya de bamuzili hono ekada ya mnamlia hiyo mtu wasili bo mwenye baraka ya jafanya referendum ya tabuhane ya beukaza ngosilisa etuna tilawa ya rwanda hizo waloka limungu wasitu wao emongerka hasa na biyewa na nyeso walosuba ya ukaitanga ranzao riparuka na tuna Ahmed bana idi hazifanya Marseille kweli atake Zokweli. Yonde bakso de yahatwe hunde swali. Wasike mrutore ngandara havishia haraba ngulindo yezi. Hawanda yi. Yezi inu kena ujahar mandara, kena ujahar maplato, kena ujahar misahani, getu ujahokari sto wamfu. Yezi inu, zirenge ziyahatwe hanse na mnara latimu, emishinzi rejei, zanogozo tupia rejei, kafutoma hudu, ya votiwa hausalama na afi. Yonde mana rejeio na meuka kwezu watukufu. Makuswada yanu yansia parti d'opposition wa yochi. Yondo koke jawabi ya fakishiha hamali ya mwamu. Mongea bukwezi, zorto hameloka hamali hadira mbao. Ulamanu, karjasia wala, kartudungia,
baadhi ya simu zamba leo abonga zidunga huko chao na zinji zesa zolo sur le terrain na zinji zuka dunga uharme masiwangana mbali uharme swala ngazija uharme swala zwangi jobe jei uharme swala kwa karjobe na mswa ngar jobe jei mswa eboke babiyo ngazor ke tayar ununga matsaindi ibanungu bisotukana bwa he basampanyi wa haulwa wa hafukatina alafu mtodori dimwamba kana ngamo dohuro afdalu salat awwal waqtiha lis-salah ndio shabani songo lelo serikali nyitukufu ya hatu ni rais mtukufu wa hatu sayyid al-mufti mujistif yokaya gargogo akhirish esala yangu ibakisha yao serikali nyitukufu ya hatu na rais mtukufu wa hatu amade hali wa hamba ikari ndore johar mumsahafu bofundi rambaho kaye Qur'aninu yaisisa Mwenyezi Mungu aye watammat kalmatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila illa mwingere ambia la mubaddila li kalmati leswala langu la bakia wala huzisa yabo baada zinogizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazaba hekaliyo lelo sayyidi mufti ngora bukai serikali ya hatu na rais mtukufu wa hatu ngutsahori badilisha yabo rende vandoachi wa basi abaki aina mduna paro mjini hao abonga mswaliyo Juma Sandai lelera zali yanzao au lelera Mwenyezi Mungu yanzao abo mwishia haina mduna paro mjini hao ya juwe hai abo maudu wandwa jimiti jopar bake wandwa besinga swaliyo elera riko swale Juma azalika wanja changer Juma ne changer buda juwa au ya changer mituje chasinga swaliyo elera riko swali nyima ndwa siasa Ainti problemu ya ainti de mambaga mona wa ndwa tambia kama zomu masove obala zilanda abo makanza mwende mahali wodo unafiki ai bano problem zidi armo nti bano wa masiasa sura tambia wa chanyide mambaga mhoza uni wezendra abo tu hambo honi voti hamfungu ni amdarau ni amulilia ni amenyele ane mila amenye emano tablo wada za wala la basa kama mwana uzichirie zonti kama tatizo ndio abo ba Mwenyezi Mungu mmononi wallah gamina mahamine wamtuambia nikana wallahi mba waya tintiti yani bakisha au kanga namna nichio nao yani bakisha de babetiti yani bakisha de babetiti namna njio nao abo mba bititi abaki yenu tina wiro meru unafiki kaza nda beja utabeta nda fanyaje utafanya amjabaiza njo hisero wangu kati ya jukao nirenga mwaditi na kana uide ntogeza njamsami wangenyi wandu wa siasa na mjuwe mwede mwangari ya zali mdete sinema baba nukamtuone namna mwone hao ukangojuka ujuwa wende ulibebia wende bahanu na boga wana wandu wabadu wahuza ya nuanzani wahonu wana hao kwa tu ushili ya masopara ni mwambie Juma ya mgojuka na mjimda jimti swali Juma na wabu ulio wa haungwa swali yole razali ya nzao wando wambia wandu wajuka na wandu swali usikukata zeta zibizo kamtuona unuka aina kati walovoti wa wazungu wanone mdio uvurio wa hahe dobingu voti mjini kata dobinge meri mjini kata banyinyi kamtuka sikari tukaenda mbali kama unuka matsa indiun ukutofanya wajo timbulia mdo kana mimi tifanya ngefanya ike kweli moroni ho ulo majeshi ndi ho wandu wa bujeu shomi jini hanyi kabati ya shinda ya sisa mtu pane mjumda mbari mbo ndemani ya buka yao sisi karina uba hamdu mafura ngatuambeza kweli bana kemgo tukajibu ya jibiwe kemgo tukatabia tabisha singatuambeza kweli yaukana mwambio wa Komori ndabo ni wandu siasa wa Komori mwambio wa Komori ndabo mahadaya kejabira na mtu mfanyiza lazimu au mwende zanyu na mfanyiza lazimu au mwende zanyu shamsije mdu hadaya lamlavo hele jina la Mwenyezi Mungu mtukufu mwenye huruma na rehema ukanga mjatekeleza haukweli na ukaya ngamdotekeleza haukweli na uaminifu ya dhamana na rihazo hazitekeleza hesaida jumla ya ho umma amastohi ya he shariamshi asante ngamlavo hele jina la Mwenyezi Mungu mtukufu
mwenye rumbi na rehma ukanga mjatekeleza haukweli na ukaya ngamjatekeleza haukweli na uaminifu jadhamana na rihazo arzitekeleza hesaida jumla ya ho umma hamastohi ya he sharia mshu ndo bia uriha dhamana kwa wadu washenzi wa huzingiza abo wajua kayo amini andrabo wajua kayo amini zandrabo wanda ule shambani amwambia mina ana ule shambani wakati wapae magauni ya nyikudu fikiri ndo mweze nyikumbi wajua ukakaja vote wani kwa mliso amini kamjua ufamone bo wenza shonga weido la enda aranganye maulida arweido anzani kweturu ya nzuani watu parfanya rogo eda ba hele gola aldalla tumda confik emna tia komori joko sala son excellence monsieur le président de l'assemblée le président de l'assemblée va nuka boka dianzi mimwe kwa ndo kana ma député kadi Ahmad Azinu zianyisa wandu si hashaban lelo mintina hajana watu siasa wahizenda bona wanu leonga mi arme mafundi ajo juwa kana basa hansi bakabati hazenda menda puwe wandu angeze zilera kabati hazi wanandu go mobilo kwa tukautelana wandu watu kwa ufiro mobilo kabati hazi kairuwa bule watawe na kabula wandu wafumwe babisa kansa tijona bele yasipu ebane wambele kakomori kwa hazid tisi komori yotinja mobilo mtu wabwa ito wandu wakosonya kofi uksim billahi landim tinja biro komori ulani angalie ti unga wandu wakantu tukosonya kofi no angaliana wasagwa parota ebane ya wara kujodi tambakire dia ndo biko chikoni arina baki mfanya zihazi ebane ufanya zido bikomori eno asina ibido komori abangay nza shanga wenda wakanti bala ariva mlisao amini kam just the faida jumla sada faida jumla sada za famia wene fiha alafu wanu washenzi wanu ne mabwiwi ya ruji wano kama do mokumbi abade bibi arete lava ikakoli kwa tori rumando lava barisa karfanya mpese tirondo kwa kama ule shambani da nyina ebo bwenza shonga bomala ba mati yomda kamizenti hapa wana haramu ene ulona mbrazila bekala bengo jotola hasili baba nuwo kairu wese uje bakatuju hamili nge jota bekatuju sangi nge gyochi ezinde sibisili yokanari na ndeba bakotuman bahita sinwan wanudo ministeri bo mtukufu ubiri ya gon ndo ministeri tiere wazopia ministeri des affaires islamiques wandu pia kwa tuta wahibe zeno hizo tazinde zetampo na mdoso mapa numuona oya afani Ahmad Abakari oide wa justice na mmone ezekatawa nezeno iziparisa pia bantiere wazo mmoja rais majlis الفتوى مفتي جمهورية الشيخ أبو بكر سيد عبد الله جمال الليل إنجيو كجمال النهار أو جمال الصبح جمال الليل كمان نيجي مثلا فوق نيجي ما بيوش لسه نورنا ما أنا بيبي سارة كولاوي نتاي بما جامدون هذا بقى كباتي هزيكو مر نورنا فوق بيا ما أنا هذا موتام ديارو مو بيجون راتو زمروني وكلاوي نابارسا كاتو بارسا بويري أو يا بارسا منا بانكودي أو منا بانجي au mna hana alisha kutupa samna mwana ya hapa hizo yodo mobira hiyo on kabati haziko moto kabati ziri kama zitandana kana pe alafu leo watu toa ne mreda rege baba chambre ya pishomba ubuyano ya dombe zetu mnezi muna chali yeke badu karna ufawan harab karna ufaja kuna zeni kena muone na mketro mtimisi hazira ezino hazira zibisili information yona modelo ntiposumi mwene mafese fyo na waejezelera engeyinutiru mauni maisilamu itona wanafika tomwaza na rejezelera azilira zili ondoro hazine uri oro hasata na usasi tempomoti na ondoro wasaf kara usanane ejumane anduna oro yazini sarara usane ndo ndo mzafadira hizo ondoro ufirliwa ondoro ele ondoro pisho ambahindu wale wapisho ambando viwale nemba auri prepare bwasali kaima nwabibo ebana ba kwato udolesha ulasha midi ngweda olo mijini kwato udoshira sana yabela sirige joka sanga quand on fait des juma ou arrêter au mohao yabuka abayuni jo tore juma na bake ko wela surigyo sashenda komori safkar sana ata no ko roha sana ne isa injia
sashe utukaza ido hauhule ile alemba hiyo ha mathala ni magali mtu tuenda swali tuma ula ngwanzo ya reje yudima ngwanzo ya reje kari yako ngwanzo ya reje geikoni ngwanzo ende ozio ngwanzo ende yakajoreje ngwanzo ila firita eke ngwanzo ya reje ja swali la fira ungenda bujili mchili ezelo isopia zia baba nenge entiye ka urumani ba Islam na mamufti wa Islamu ejuma ila zimi watilo fanywa hazikomosha alafu wewe bo pashishi daone mabani yao na bia mazofera mazofera wabo rila wana likubaliana gotona matwi mkubaliana ndipo mazofera uwenza shonga baja na timbangani enamna design mbaba enamna lijoba nyima bosi toma makurbaura mbanyima beli toma nyima pupeli ebanu bobala bamati banu kwa fikira kama demse magari nganyira mweche nganyira bachi nganyira msomo nganyira mnono nganyira mahakama banu ko mori embarugo i problème idi yoti problème ya usuma zofera basi ata ndo tukambi mazofera wazie greve basi e problème ili ko mori tindema commerce basi banu problème muhimu ilo ko mori bwa majindru e problème muhimu ilo ko mori bwa majindru ndabo mtona maji mkona hii ndabo mtona mwenje maredi hata mabu na mitetense Gaizo ziregle hata mambao alhamdulillah garjo makompanyeni bane bana makauparo bo majindru ndabo manzo mtida hizi haki zanyu wa mkentieni shamutika ile ndazibi mtoka ufanyilwa bo nza shoka lisalielewa nada sine serikali ababa se greve isa kazakifu alafu ile lunga tukautambie onu kartujodo bia wapara nge amsisa no pare nido bibo washenzi nge amjusani mwene mwado fanya mabuchili yodo vi awode mna telefona hangu nge abonizie kama tonizie na bota mitim latisani iritili na ritili za petroli za esasi tim latisane zeru kuzahani tim zugusani moroni yabo hata basi mtu hama bunchilio mregeze mali pia myezo waono watisoma bareni tim etufeli banu ngamdo ufa banu ndami haunani alafu naomba directe sabaki no mnyanya ni bakino mnyanya na bifanya directeur jeshi pia litwali sopareni lelo watu wa milioni na miliari mnandongo woko ministre de finance aso pare mazofera bera mjewe riele wane chau hatu hamsisi no mabareni ngoti pia yabo kama tolizie nikakanifanya direct wanu watuka ujura wanu hito wanu shamaudu kadonda dide juma riole washenzi watoka uishili yani ele kafiri linu wadeka swadiwe juma elera hele kafiri au ngari swadiwe juma elera mnyezi mgabari swadi be juma wandu bana mreti hizo mdonizo mwende mwafanye sala zinzo na katali mabiani bana abwe watukufu na mtulidie mauduri wone haina mnaparo mjini hao haina mnapare mashababi mjini hao garswadio juma elera kuswadi na mdohomo hazili bazadi o wakati wa heuja banungu tapalo ile mana wabaleze mbio pia weda vala na watu okana banweze ngo wabwa hibila isangizo nziro ba hakika zenongo sa commence à être chaud kwa tushido maîtriser banaba fati wa mabeli wema ambezela ni maraba fati huu na bana bia okana ngeda irani amugea mtija kufanya nini wali tena nigamshukurioni nigamwambioni bana zila wakaba hiti wadepa na mwene mtukufu iba hizo haba bano metre la rifu kugaruka wachombe popa aligochonde bwelarifu azalanda wechombe bwelarifu na ngo biro wesungula yimongo no mahala ndio kale warushida urevu mtowa urume urenge transition ndese no kutuzifanya akugaruka wachombe setu mwenye baraka kugaruka wechombe zise ando darege mikiro ngoko mukrenda mtafadhali Mwenyezi Mungu sikugaruka michombe baba mwenye baraka agolobi Hasani Hamadi imwamba mopolitise abuwa komorukaya michombe abazalianga michombe nidada mitino shida nifanye ndongo isokweli mamadu rekaza mikrombe wakomorukama ni mbele fijola mamadu balazina nrabo balu michombe balazina ulaushi ani bala mimu wamnyanya jamana mitishibu fanya tambandongo balaza lamba kweli okembo bokao yeti chombe sambina salami c'est tout. Malidori polita na mjidekla ukanyima robe amada wasanya ukanyima robe wakati huo ukakolisi marombe ebanu metre la rifu ukakolisi na mwone tijiboso namna uliko ila kumunu irefu elisa mwaji bori mkumpani imberilieni imtunde junamna kanyumaji ngamjuka wabirili arumahiti monduchu ngojuka ubirili yako mwera arumahiti mazofera
wako muri wangu anzo maji mwanzo mwenje mwanzo msomo mwanzo unono mwanzo mahakama ngata ule abantu ngo chikobirire mazofera bagravisa ba mazofera ngo chikobirire muchikobirire yacha era dizo milise zabari wa matso wabirili abo majindu yanu ba yorungo matso zo koliko zo protocol goto na matui kujibu yale masharti ya shirika la Sina. Abongeye anakufuswa yu ndani tigambo takana mina secretary wa gouvernement ambishirani marhaba anabali mwakieleka ambishirani marhaba namna esprit ya dialogue na ibadi ya mjana anabali mbishirani mazofera fati wambishana mara ebano owenyi wana wadungo kutolwa zinyanzi wamba ukana wana wa makumena mirandaro wana wadungo ule manufanywa acha unafanya acha wamba tuko twandi wa babanu watateni watomba ne watu owenyi wana wamba ukana utashe mna mwana mshiwa 14 hiyo baka mina chevie tu na wake wa hili basi watu ebano wenyi wana wala mjokanyi na mulema baiti temba mdatiza ite kaptena kanga mtukuza wana wa mipira na kama tukao jamaa jevieta utashia na tutu wa idiabo wache mzima zingaremi kiroe mzima ya hawani mzima ya dopasho moto mzima ya pasha mbrera kaptuna kapati mzate na mbaba makadi shiwani na liprofita bana shadi mazofera ngo na greve ya mazofera kabo greve ya makomersa kaptukubwa na wandu ndugwa mada zina zibenwa wandu wala kwaja twa mahakama wandu wala kwaja shawangu anzo ndo na bizarre kamti bainga mwana upelwe na mnade pasa hana mlebeza Fati utikana mina ya mabani ukameri sisofia mshikuriana mbechilani marahaba. Anafunja ishi ya mbweza. Yuko na mana idra toba ule banu wabaja. Anambani mbechilani marahaba. Baka mjamu usa utujongo tuka ubaki ya. Fati ukana huwa hajibi waso afibo mazi ya babala kaufikiri zinge ndweza. Fati uwe. Banu katuhumbu azali ya bahaba. Nwe isa kubali kwa ulonezi ya zali chati fati. Ele jidu niru basi nizali kubali kalijurange sina ruma. Shali kubali ukazali ulipashi yo hata wasafati uda ulipashi yo namba fati wa namba mani wabie emna sekretari wabie wandu kamaraba meji shabandabu ya lebelea bandabu ya lebelea na mwishi abongeye anakufuswa yu ndani tigambo takana mina secretary wa gouvernement ambishirani marhaba anabali mwakieleka ambishirani marhaba namna esprit ya dialogue na ibadi ya mjana anabali mbeshele marhaba namna masaha iwashili arme problemi anabali mbeshele marhaba kwa komite kubahansiwa ujona na niyo rao jani sahazi hata idon kilishia ya karibu nao noze hazi zendele haraka ziwashili mfanya greve kwa mimi msifanye greve mnihusu ha ukarishidiana ndasumana nyasi wale kusukamasiwa wale sina kosta rangule o era rumuni greve yisa mimi greve yisa kabati greve wakuyataka ususwa nopandi o kusukamasiwa ya parihanina asampusa ya sinako ya parihanina Shatsina afini kabaka elema technique zilongimu rishiliana kana ramauku na komite asiwao ilana bakana ndilona na secretary il fatiha wanje hazini riwanike 48 heures ili wala des résultats ziko kafia gani ngemaj sina koda we tijisi makoti jine mazofera wenza shonga wao ngemaj ngomwenje ngembahasi ngomsomo ngonono emafundi ondo wafungo abakilo so oda ufano wenyewe wapia na wedeza wa mbiwa atude mazofera wanu na simako wabakia mkairwa hafa ngeba kweli mdaza sasa atejuma hii ngeba notable kabati wafupia wa ulongwanu kao simwabiani ranzijana haina mgojo kwa tahabom zinu za range mwanzi ho mijini wa shenzi no ana mapedo no anafikwa dungo zungulia unajue sana yani sa shenda yanzi kartujo no bia janji haban dégage azali dégage haina mndu ujo hauruka tuona tamtu
na renge foba utiriko yabaye yanzi ho pando obo hao ya ukana azali de gasho ndio yanzi kartu jondo bi ede are emna indini ho nyumani na mtufanye namna hiyo basi ngora muzisa nimtimizize ni mwambie ni ukana banu basi abi aibeze miliari zaho wa Komori daena rimumeza shokado Abu Malha ebanu basi wewe mdrume kiudungo baleze drogo ida bala kitabu ya wandu itiliwa abantu kali mtu wa ulipia banti mwambia ni ukana mimi Komori wanizao wa Komori inde mana ni hozono wa Komori banu basi dhahabu ya wandu tujuke tuliwa dhahabu ya wandu wa basi kama mahakama mugeni wandu mauliliwa ebanu kamchuka ujuhandi enyi wandu mafungiwa inga mchuka ujuhandi enyi wandu mabuhaze vote inga mchuka ujuhandi enyi wandu matola muhazini inga mchuka ujuhandi enyi wandu mtsona maji inga mchuka ujuhandi enyi wandu mtsona mwenje inga mchuka ujuhandi enyi wandu ndugo bweze kile inga mchuka ujuhandi enyi mafundi mtsoli baga mchuka ujuhandi enyi mametse mtsoli baga mchuka ujuhandi enyi wandu ndugo wade mtsokunda la pitali inga mchuka ujuhandi abo mkolida ukema zofera basi ndo wa mdekla yala machu wala to mtfen kwa machana maili basi aleje na mjumda yenti hanyu jeze ntibo machu ibanga mwana wezenti pia kabati wa daili ya onroko ikatilo kana gwanzu wake na majina mwenje na msomo ekanyika mdatu wa bodasi ekanyika mdatu wa bodasi wa Komori wandu kwa ebala ila mbagreve ya dakika 2 wandu kwa tutu wa disi sa wanu pia ewanu aruma mnagreve ya mazofera ele jeshi na mazofera yonda hunanda wangu wa mélange tasika sina nyina mjorendera wa fari na mjorendera wanika ina wanzao ministre de l'intérieur ministre de finance abuna na bongo wamba kana kabati ya wasiso pareni ula mnyanya ngebano wanu pia mkotanganya namna inu sabari ndo hamanga nyitangani ha baada mimi de na watu saimba telefoni kaptore kemba telefoni yangu yinu imtambazani eza maana sisa chirinti majuhama sisa magaro mabareni mchungo uzungu wana chao chao parce que ngamia rume haki nyinyi nganya mwibata na mshilie o alona roho Z en limogeant son gouvernement. Le président Bushi hatowe premier ministre wa haine gouvernement shabande wa Bushi ngo ajwa wizo wanzao ngwanzo majina mwenje na zila waba unyudu pa ya sai kabati za ndongo na mwishio o alona uwengwe shelenyi nyimatilwa mtuwa barongo na mwishio. Radzouil pensait calmer la colère du mouvement Gen Z en limogeant son gouvernement et son fidèle Premier ministre qui était à ses côtés depuis 7 ans et que certains pensaient indéboulonnable. Pourtant, cela a endurci, voire amplifié la manifestation. Ce mardi, la Gen Z s'est donné rendez-vous à 11h. Très rapidement, les forces de l'ordre leur ont proposé de se rassembler dans un stade de rugby, le fameux stade Maki, qui se trouve à l'extérieur de la ville, mais la Gen Z a refusé. Leur objectif était clair, atteindre la fameuse place de la démocratie. Nous avons atteint notre objectif aujourd'hui, ont-ils déclaré sur leur page Facebook, mais nous restons méfiants face à ceux qui essaient de récupérer notre mouvement pour en récolter les fruits. Ils font allusion notamment à certains élus qui ont rejoint les rangs des manifestants. Ce 4e jour de mobilisation a été inédit par son ampleur et par la détermination des manifestants. Certains n'hésitaient pas à caillasser les forces de l'ordre de très près, jusqu'à transformer cette mobilisation en véritable guérilla urbaine. Les manifestants ont désormais des techniques pour renvoyer les grenades lacrymogènes ou les éteindre rapidement grâce à de l'eau et des branches d'arbres. Cela montre que les manifestants sont de plus en plus déterminés et de moins en moins intimidés par les forces de l'ordre. Leurs revendications restent les mêmes. Ils demandent le départ, la démission immédiate du président Radzouil. Ce dernier n'a pas... Le président Radzouil pensait calmer la colère du mouvement Gen Z en limogeant son gouvernement et son fidèle Premier ministre qui était à ses côtés depuis... Ewabushi waba gotolawa waodo walona uwengwe shatile mafahaba nema tui nema jindu manafiki waba objectif ya hatu ngo démissionner parce que nga obanuka sina mahaminane kartina mso ndo bango wandro siasa tika darbo sofati karakana sipa kampakani waona bawatande waramba wede wako tarila walanga wazali wakartu amini katina opposition ya faonefu Eita una baguje mu siasa miso bala jembede na mdino tere. Ngwa siasa ujwa baguje banitse na mitebe mtoto bala jembede mdino tere tere. Ikaka jari.
c'est le canari c'est caracom ala zafata zidao ushie machirula tingalenda ile turiatru 2027 voilà c'est turiatru 2029 sikutuna wallahi ntujua elo bushi wamba ngwendo saho hause gouvernement afanya do bahendu juma ju hafati wa mabani we mamchukuriani amamna hawara amabani amchukuriani na mwishi objectif ya mwishi na mwishi wa mwishi abuse ministre hawa usupia hamba toujours ramba ngwendo saho andu andro umebo ndatuone mndu fasira ba afikiru kwa mndu mme amdu abwemna mna turambe kana ntorone kwa ngwana mna mikro ba ngwa janobi ndatuone mndu fasira ba liwo mndu mme bo andro umewa kushini. Désormais des techniques pour renvoyer les grenades lacrymogènes ou les éteindre rapidement grâce à de l'eau et des branches d'arbres. Cela montre que les manifestants sont de plus en plus déterminés et de moins en moins intimidés par les forces de l'ordre. Leurs revendications restent les mêmes. Ils demandent le départ, la démission immédiate du président Radzouen. Ce dernier n'a toujours pas répondu à cette revendication. Le président Radzouen pensait... Bravo, wando andaume wando andaume kwamba ati use gouvernement namlike mrwanyu nyinyi mwamini yote alifanyazi na minaye ajamba ngena mlike mdu janifanyazi na mwambe fare janifanyazi siyayudi pa yasai ila zaho ngwendo zaho emala na uzingara abantu bwazani emala na uzingara abantu ngojonda zaho shahama Mwenyezi Mungu mtujwa nzo wende kiyama direct daono ifamia haho no wenza shonga wao mtujua sha enamna no nao ibidi utawo no wara utawa azali ezelogo zini komidi et ministre des affaires islamiques wa hauna parisa makita si hamada yana ha iti ko lazimi ko ule mwali safura wambe wa ewido byarenga sinu wede mufti wa haho tazintizi parisa pia wazali ministre wa haho nezelogo za haho pia tazini kondo ewido byaresha fahari zinu tena zelogo zitiko ba pia ke tozifanywa pia sazinu pia wandani ile mzifanyao katika kufanya seminari ya partia tunaja waona watu hawaona zila ebanu maudu wambeninga mjoka kuswale Juma Sanga ewa ikoninga mjoka swali Sanga ewa msameninga mjoka swali Sanga ewa modelinga mjoka swali Sanga ngarjo wone miji ulone masaramba vine miji ulone wandro umema isilamu maudu ngabo machi maudu ngabo derbia masaramba vi ngene mashujani maisilamu ne mawatania ne mashuhada une mujahidin masaramba vingo aruma chima ududa one mujahidin mafadilia tuakomori kwa atura machina ne masaramba vingo jama na rero sana ne sashenda bora zaliam maisilamu ajo swali lera wende na kabura msiri yabo tinjia na ikwezi maudu ngabo machi bwaduri maisilamu wakomori wajo swali sasita masaramba visana na usasheda usakumida ina lera watu ambilwa ana mjemishe bwa mwali mbaga mwanzoze turuzani bamterezo wanzwani ranzi mwaishilie bwa wanzwani kasala mtuku baina mwenza akili wallahi kutoka kama na uri wafutazali no mwali jabo yafanywa wangazi wa isawa
Alo, ngamnishia hao, ngamnishia. Samahani watukufu, wala bantu kama na problem wa. Ngamshie. Bwanzuani ya. Haya, sasa hiyo hicho. Watwania. Usuri uliochewa himobata. Pasoda saba simto. Yo. Namjua wanzuani bo. Tangi bufoda ina salami. Namjua nyima watwania mreto wa mezi. Namjua mreto ubweze. Namjua umma wa Komori. Umma kile ulike kura. Namjua mwene seuke na furaha mke na majirike na maji. Mduke milane ni sahani. Mlalati. Hidaya. Mlala noga mlafosha hidaya sahani. Kamushiyao. Wani malala na msilasa hidaya. Kamlasa wasi hakisa mlale mdosi uba. Na mwishiliye jamba. Umma wa Komori na utuwe. Ari masofera wa unsa onariana na futu na masofera. Na mkena furaha kengani na msomo maji unono. Wanumalala mulaka hidaya kawaona uzuri wa haki. Kamjaone namna wakawiyashilo na sehi. Bangazo da yuli bibiri kedamu kamzo ufabo muda wapya mfe damu yangu ejosi ya kanisa pole hidaya kama ona uzuri wa haki kabila nziwani lo amshilo hau watani ya roti la wanyo Arabarua la peregiramu Bangazolanyo lisiti ya damu Bangazolanyo lisiti ya damu Ngamishao hao, ngamishao. Leo muna zidhamana, msiboye hautinga. Wasineri la wampigi ya riungu muhono. Zuwani leo rikema. Namkema kile kemtonga mwani leo rikema. Wasiki utamaduni yaribakia neri meritanganye kama wikira panuwana washe kawa mwente mesuwa rikoteye oh yeah yeah wasifanye hamu wasina watani ya rotira na wanyo Bangazolanyo lisiti ya damu Bangazolanyo lisiti ya damu Usawa wantu wani wakani zobe asiwede warenge wani mweza shonga wasumani na mwishienyi wa mwali banyu mwabanga mlindao mwabanga mlindao tijindi nibo mwali indi zobe ya bidi banyu mjokara kabati za voti na mjo msoma bareni
mfanyi babiza ndugu za hanyo au banunga manzao ike azali mwana hizo ndugu Espanya uzimipia mtu kanda jamu Kenya za ya sepot avec Finon cela se concrétise. Suivez et visualisez. Mfanyi tuma bani hanyo wanudo wa mali bawa ngafito album tena Mdi atifanya cha azali tena ado jamba guju yari nike bajibo na ngafito album tena hai Mbona warudia wa mali wa kweli leo narimone kuna mwenza imani nasi asirihane Nena mtobo mmaleka kweli hapa leo narimone kuna mwenza imani nasi asirihane siasa leo yapangwa na serikali nene jitihadi ya hao pia mjitengo wao elimine manaka wachobenza turnatirione turnatide tamanjema mwali wenda ibone nasina mjeni tiyari parane rijitailie wala risimane Nena mtomtiza hili eka kweli kweli na mjeni tiyari parane rijitailie wala risimane wakomori Kamna umasena ikadela mna yosena na mwede makumba arebo wa mwadi bakamna umasena ikadela mna yosena Serikali zepasse hata mweleo na mnatana wabaliza mbio hizo kodi emasofera kwa nauta harela waoni na bimachino ngemda mtene babitibada bimachino ngemda mtene babitibada moralawa basi hasonfiri chorongo arirambushiwa jeliti mjijengo nyengi rijozitoa basi narimeri rongo rielewa mano autonomi tia jamii fulani msingi wa kenzi waleona wao wajao ujuma udifai si haki za ndani na swara fanjema za ushindani basira hipoteza autonomi na babo turnanti kwa heri yo kwa heri kende namna hiyo ndio sina mafaka ya utoa mifurano kumori na silawama sawani wadebele ya pia Rimalite suranisa, siteli surahadisi, esiede, isiwa, isiwa. Rimalite suranisa, siteli surahadisi, esiede, isiwa, isiwa. wa kweli leo narimone kula mwenza imani kula mwali wa kweli leo narimone kula mwenza imani nasi asirihane sabiki boya rikabili wachana referendum
ari wangezewe maha wala maya uritahini basi ngareshele tane ukabano karaduala umula wasiratana maha alifundili na kumi basi na mjeni piyari parane rijitaili wala risimane kweli na mjeni piyari parane rijitaili wala risimane wakomori Mari pare mananya si désiré rimuse su ala bange sur place ngujorambia mba habari barikana masuala muhimu. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. Mananya si désiré ngamrongo baada hapo kuna unishilia banga mjobulia mikro. Eba manama mtukufu tiparisa makirita sitanu yahusu mufti yahusu ministre des affaires islamiques makirita sianu ngayonesao ya ukalizwe jumanga ideplace wao sha maulama wa Komori ne makatibu na wanhuwe njima Islamu wa Komori kwa tirabi ema udu emijia hema Islamu walumfomoti watondo zorenda walumfumbili watondo zerenda wajujwa wengeze zilera lelo ema Islamu walo Komori wakubali ya ukandizo ejumanga ndo ya deplace wa yende ya kesafkare hoso ale juma ila nsiri nchie wanroke kwa jingwa fanyao je wasa wakeka wahi au kangwa jo wamoro hazina atawachukwanza wale jomi jini hao wende waele wapaye wende ekewa ni watu baki ekewa isa wasale juma wabaki au wajenda wale mbahiro au wajua baki wasale la asiri au wajua fanyaje wanruwa hao mabavu au pia wareje yo mijini waje waswali enyi nyi wanru mlo homa siwani zengo zinu mzirengeje Komori ngwa fikiri yo je banda de mazofera babu ntina urongo wati na ketibulia baf mazofera walango wakilio zetabuzilo Komori pia nesimako ebalo wa Komori basi wadasa ndrongo za usu siasa ya mazofera grevu ministre de l'intérieur et ministre de finance wanu tipia harara ya hivi wandwa siasa walo iho waonoje mijimidwa jine matamana watuka ulinda moroni basi ilone swala baba kuna unishia paka utimizi au kanga mbulio namna bako mikro kuna unisha jonjo kanzanabe enga mfikirio jene bichi hanyu aboti sanga mbulio mwana mtukufu jeleze tafadhali. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Endelea. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum wana fardini wazalendo watukufu wa Komori kanga mchoka ngambishilia ho. Adadani mwana fardini ambese armasala amandilo ilo nsuo naye namna alitoka ushindali afilishe wa Komori haku au kaya ngaminukana woronoe maulamau watsona ziwahafilishao kwa jamba suala la dini ya mandalino aminukana nge kweli si wanadamu amino Mungu si wanadamu rishemezi zao ne dini ya watu aminukana enamna bapale aralwa hichwa yadziwaneze nguo za maji watu ishia fundi wa dini hau ulama umzima ya laani suala amadalila ariono ezaunga mwana she watu fanu enamna ya aralwa hichwa watu ishia fundi wa dini au fundi wa ulama uya kuonesa suala amadalila aminukana badolelo inu
yetsi ndiye kawarua wazingaragiri ya ukanedini yatu kena ujuwai irarilo shanga mwelokana vanunga vandu wenji kawata ukwa swali juma ya honga muamini ukana yetsi ndiho kawandua ime patenkaba mbonzi ya udifange dini ya hao ya ukaya inu karna ujuwa insinu watsoka wangu waonezwe maslahi kaundo wazionao na mwelokana haruma umva wahe greve kaundo yafanyoshi kwa jana bali kao narjosu mutiri zambe kaya grevista hilo anema komersa efa ida indini ya parihani haru raia amwelokana greve ekanga mfaida za parihani ha ziparihani haru mwema komersa wahu nane bali ya hoskani wa masiwa sham aminukera nyamtiti katina faida ya hunda haruma ela greve kaundo yaka oskwaja izo nambao na utia shime ngamombo Mungu ulike haruma communication zinsuhuri jao nando karifanye mandamano ya joka ya mvu haruma mabavu ya hatu na mada nzima mshiano wa emaji wangenga aminukana hiyo communique kaungarjo itamvu na singarijo itendea kariti wa hara ne communique kaungarjo itoa zinsiwi kaundo abidiri fanye mandamano haruma na swala la emaji au ka indensi ya hatu ebonge mwana mafardina muaminokana upande wa siasa hiyo nziro akanga mono ama baadhi ya wangu walala wasuhao ama teli irengo ni wetu waridhulumu wanadamu wao walala shamrungu juziso ama wangu wanu kwatu hanza zalala kweli akayanga amini ukaya inge wanu wanza wazalia lawe usu amini ukana lelo parti chua ikange na mamilita lelo mbucha mwini ulono wanwae lelo mbucha sufu mamadibana nsu amini lelo mbucha baruan ikesi ngote wanu wanadamu wanza wazalia lawe nsu amini yakaya richoka rumashe zidirishe shana amilukana wanadamu wandu na wavumbaba nuneze parti za au wanu kwa tuanza za lalawe yode mbabi mimi njo subutini hakikishe hizo kaundo ni wanao nema opposition au kaya kaundo anza wangalie ema opposition wanu siku kaunga wendo aruma voti wodo siku wakolu kukuwandwa hao ukolo na wajaza aruma magari waroha ye parti jua ukahawinji ye parti ya mwinyi ukahawinji parti ya rasida na isufu mamadibana ukahawinji kalafu ndugu tuziso kaya ebanu wotso kahawinjo wakati kaudo anzo wende haruma voti sho wakati ranzori wane nkodo ya ukanari towe emruwei awuri towe mbaye zinu wanadamu wao kwa kana wangu waili awandu wararu shawotso bandara wangu hao wenge maskiti fumajiro mwana mafardil am aminukana izode mbasi kire kauche shindi kitam karmo wa komori wajuka ngwaridunga ho maraba menji hamade namna izo mwana nyasi desire ya zonesa ni mafundi maonandwa ula wa hafa wafungwa na izo zonti pia mtona marenda na mjue ya ukana Mwenyezi Mungu ngummononi ngumshuoni sha kabatu juhada Mwenyezi Mungu ngamjodo ambanga mhada yao wa Komori sha Mwenyezi Mungu juo ukweli wa hali abonge na mde Mwenyezi Mungu mwambio wa Komori eza kweli haumdasi na mwambio wa Komori eza kweli haumdasi shaka mnaujo continue namna yinu kama mnaujo continue namna yinu bwa Komori na tafadhali bwa maulama msubuti mbeshe azali karari msubuti mambekana tita wazana kwa kode zijirio masiju yao shaka mnaujo toba ki hamari yenete yeti longo za lazim kwezi watukufu tunizora kanzari mwambieni abonge yabo emazarifu nga mwanao je omdeplace wa wahe juma ni mazarifu banga mambao je ni mazarifu watu ni walo mijini ngamina toma ya ukana kwa nukubali juma ideplace wa watu ni mdobi chini mtukubali mwede juma iswali wana kabuda na mwede maswali elere juma ya lazimu iswaliwa mtikirazalia ado mwede sani ba uzoka cha zamba bure ijuheri tapile dini ya hatu shakarna utuwa uleje zizazali njuma izo wekayao de ya nikiwazo ya rotenti hatu baada manu ge lazimio haina wandu watitapile bwa tukufu
haina watu na wachitapilie be elera isaija ya ukari fakuenzi ya hatu na mjwebo mashababi baba la emazofera wala kwa jala ulitashia wala ulitashia tulisura kanzani mambieni watu kufu nezi mungu jojalia rekipere entia hatu haraka banu watukufu nyima watu ania wababa wamba chini wahema bavu yonti pia